Apo shibanai batha ka sarkar ki nongya kali kamai banta yaki jingtep hakmat kali shen katana transport jong ka sarkar jela kan sepenmi ya ka hukum ka babatha ya baro ki nongya kali kamai sau shaka bagi dei banta hakmat jong ka kali ya baro ki jingtep shaphang jong nongnya jong ka kali kata kan kentop ya ka kerteng jong nongnya ka license number bat mobile number kani ka sinjam jong ka sarkar ka long ban penti kana ya ka jingsngan jong ki nonglet nongwan la ka dei hakapor minsngi ni wat hakapor janmiet menteri ka tanat jong kai perthai wa Paul Lingdo ha ka jingekran bat kilar pathai kubor hadien balawai ka jingelang ha ka khat santerik unaitung arhajapsan ula pente baka sarkar kala aipor yagi trai jong ki kali kamai hapo shibanai bakin bod ya kani ka jing batha jing kedua keba Bongsan Han ya keba disebut Menteri Rembak topik ya ke nak jom ke transport mas dengan alam bahar pulau penyak ya ke jinglang kepada Menteri jom kita menjenguk topik di dalam pencalang tingkat bagi officer nak jangka transport jingit duduk dan kalau buat bila itu dan itu kena kita jenisnya jom di menglet mohon kamtam hadin jom ke jenis fuel jom di fuel kita banjengok ya ke selon pati di jenis ini kalau bun nakari pada di kita dalam palat ya di ini kejingalan di kejingai kadang sanibah inilah menta apa jongkol sebenarnya yang penting baru di banyak kali kamai di commercial vehicles di kali kamai di involved in display ya information baru kejintip cepat di driver kemudian bagi display hal ke kemat jongka kali atau seat about driver ya ke kerteng ya ke license but ya ke contact number jong driver di kami kan dari nak kerja pembengkam ya kejuk kali banyak alat itu driver kepada license di kami kan pentingnya ya kejenisnya jangki in I the right publicity ini kecil penting pada kalau saat bayar marmar buat kalian kata in I for sebenarnya ya baru di try kali tapi pentingnya di display ya kami jemput tapi jadi kali kami kan pentingnya menu-menu di versi kali menu-menu ke baru lagi di yang baru lagi di nak tidak berapa jenisnya tapi penuh banyak kali ke license ke number ke license details sudah itu tapi tunjuk ke contact number pun lah berapa ya baru kita beban register buat ke transport department untuk ya baru cek kali commercial kemudian ya baru kali kemain like lagi private like lagi kali sarkar di lebih kali kita bayang buat pembengkam ya ke license ke jangki nak benda ban kamai kita dibeli commercial kalau mana tu ya kan ni lah ke step ke mensementa sehingga dalam mensementa gelombang empat ya kejualan community organizations associations midang cuyo ya director mai yang suan minta apoyo di
iPhone by study by rekam ay betul cepat dengan bat min pentekan bankan dan ta kampai kung mga batay mentan dada pilih cakap no ka isnong di dalam years man pilih cakap Singapore pilih cakap Dubai pilih cakap no isnong penlap ni ba dia kalau compulsory ba display yang baru ke information sepang ketuka kali menyampaikan ID jom di kani kan penting kena tentang ya itu tiba apan ni menu kapang gasitom tiba apan lek marway patin sosngan bagi tip bagi kira kali jom no banyak dan no kontak nombor jom tu driver yang tu kejuk information isu ICT bahiyeng isu share ke government ni bahiyeng tu lak bantrak kita ya yang penting